nusohoka muri uyu muhana kandi nabonye ari umuhana nyine ufite intuza ni umuhana kabisa nusohoka muri uyu muhana nakana kamwe ko kwa Yakobo kari kigiza akanyamugi karatembera ngo kasirimuse bagafata ku ngufu abagabo babanebwe batazi byagakiza ntimuzaye makuru mwebwe ngo kari kagiye mu makarti ataka kana kaza gacuranga gutya kakana gacuranga ngakira aho ndi kazoja kuzana ishida zo kunkura ku butawala uko agahwera gutya afite 10 ruhande ariko abagizi bana bisinze ukuntu baza bamera umuntu azarwarana icumu ni igitangaza kuririmba Yesu ukaririmba amaraso saa sita z'ijoro zaba ukagenda ayo masaha utagiye guhimbaza Imana ufite utundi tubandi muziranye two muri uyu muhana ibiri mu muntu nibyo biza bitegeka ibimuriho ntabwo ibikuriho byotegeka ibikurimo ibikurimo nibyo bigutegeka halali ukavugira ngo gutura muri uyu mugi namayeri nimbabazi z'Imana Bwana sifiwe hari igihe abantu bazamagira ngo bazi ngo amatirimbukanya ntayo kunyuzeho ndavuga ngo baho ntiyarizi kuri ntiyarazi nibidoragira ntiyarazi ukuntu nyine ameze haravuga atari ko none gutangara ukuntu kumeze neza iyo yakwizera ntikugira filozofi ntikugira za etike na za logique z'intege nke urashaka iki okay ndashaka guhumuka akaraganira na Yesu okay genda urahumutse muzi Bartoma ibintu byamubayeho Bwana sifiwe haleluya hari ibintu Haleluya ndashimira Imana muri uyu mugoroba w'igitaramo cy'abana b'Imana biganjemo cyane urubyiruko nubwo n'abasaza bari n'abakecuru ariko Imana ibaho umugisha iki ni igikorwa cyiza kandi muzagihorane abantu kumva bakwiriye gutarama buri gihe bakumva Imana mu by'ukuri uyu mugisha w'Imana uzabagumeho iteka ryose dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 19 igice cya 5 umurongo wa 19 mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso Bibiliya iravuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu 20 muje mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen dusome Zaburi 89 n'umurongo wa 2 duhere ku murongo wa mbere Zaburi 89 haravuze ngo nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka amen haleluya ndashimira Imana mu by'ukuri muri uyu mugoroba ko hari umunezero w'Imana tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga z'indirimbo uyu mugoroba ndavuga ku ndirimbo muri iri jambo ry'indirimbo reka twihute tuvuge byibura amagambo 3 gusa turavuga amagambo 8 asobanura igikorwa cyo kuririmba cyangwa se kuramya no guhimbaza ico bisobanura magambo 8 hanyuma noneho niturangiza iryo jambo turaza kuvuga icya kabiri
c'umugaragu w'Imana Dawidi. Imiterere ya Dawidi no kuririmbira Imana. Bwana sifiwe. Cya gatatu turaza kuvuga ku kamaro k'indirimbo n'ukuntu umuririmbyi akwiriye kuba ameze. Kuririmba niki? Indirimbo na muzika niki? Ntabwo ntinda mu mateka ya Isiraheli, ariko muzika no kuririmba, iyo tuvuga ngo yaririmbye indirimbo, nijwi n'ijambo. Hari abantu benshi baza baririmba ibyo batobwiriza, kubera ko ubuhanga bahawe nubwo kubiririmba kuruta kubibwiriza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hakaba ubwo wumva yaririmbye indirimbo y'igitangaza ifite ubusobanuro bw'igitangaza bwa Yesu Kristo, ariko ushobora kumuhagurusa ngo sobanura ari amagambo nawe ntayashobore kuyasobanura, kandi si ikosa, nuko yahawe kuri yakuntu ngo nakuririmba. Bwana sifiwe. Haleluya. Abantu bafashwe. Reka nihute mvuga aya magambo 8 kubera ko amasaha nyine arasa n'ahayatembera. Ijambo rya mbere ryitwa ngo ni halali. Halali ni igiheburayo. Halali risobanura amagambo menshi kandi rivugwa inshuro 88 muri Bibiliya. Rigaragaza imyitwarire y'umuntu uhimbaza Imana. Kuko reka mbabwire, Bwana sifiwe, imyitwarire niyo izigaragaza amasano ufitanye n'ibintu. Imyitwarire ni izigaragaza kunanirwa kwawe cyangwa gushobora. Imyitwarire niyo wewe. Bwana sifiwe. Nta kundi wo kwitwara kutakurimo, witwara ubundi ibiri mu muntu nibyo biza bitegeka ibimuriho. Ntabwo ibikuriho byotegeka ibikurimo, ibikurimo nibyo bigutegeka. Halali. Bwana sifiwe. Iyo myitwarire ibimeze gute? Kuri iryo jambo rya mbere uyu mwanditsi yasobanuye mu magambo 6 twihute. Yaravuze ngo ni umuririmbyi uririmba agaragaza ishimwe ku mugaragaro. Donc mu mubiri, umubiri ukabigaragaza. Abantu babyishimira batabyishimira, iwe abaziki murimo cyitwa Yesu Kristo umutera kwishima akagaragaza ishimwe. Bwana sifiwe. Icyakabiri kuri iryo jambo rya mbere ni ukunyurwa n'ibyo uhaye ukora. Ubundi mu miririmbire uzuririmba unyurwe nuko wahawe kuririmba. Hari abantu bataza banyurwa nuko bagize, kuko nta wundi we uhari, ni wewe, nta fotokopi yawe ihari, kandi nta wundi uzoba wewe. Nuko nyine wagizwe wewe uri wewe. Uzumve neza. N'Imana ishobora twese. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari umuntu mwakundaga kuririmba nyine akarimba ibyo baza bita ngo ni igishagasha. Igishagasha ni ukuririmba mu buryo budafite nk'iritime y'injana nziza, hakaba ugasa n'usobaganyije mu buryo abantu batabikunda, kubera ko nabo kamere rimwe namwe izibasura bagatekereza ibitari ukuri, bakavuga ngo ariko naki yaharirimba ngo ntaza mfasha. Tibaza babiyongera iyo bibaye ngombwa. Bazabivuga ngo ariko naka ngo ntaza mfasha. Yakugize gute? Hayo ni amapepo yaguteye. Akabuzwa niki kugufasha aharirimba indirimbo za Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Nukunyurwa n'ibyo uhaye uko. Uzunyurwa nuko waririmba. Nushaka kuririmba ijwi ryo hasi cyangwa nushaka uzine nyine bene ibi abantu batishimira. Ariko si gusa wewe kubuha unyurwa n'igikorwa ukorera Yesu Kristo. Icya gatatu ndagikunda. Bwana sifiwe. Kandi abaririmbyi barakigira. Nukubyiyumvamo. Ukazuririmba uhaye wiyumvamo igikorwa uhaye ukora. Nyine kuko ni wewe kandi agakiza ni ku giti cy'umuntu. Bwana sifiwe. Ukabyiyumvamo, ukiyumvamo kuririmba
kubera ko abantu Bwana sifiwe siba batumuririmba muzoreba abanebwe ari ukuntu nagaza numva abantu bavuga ngo turirimba indirimbo yo kurinda abandi ntayiba muri Bibiliya zijyana intege nke zo kunebwa kubukerererwe bw'abantu b'abanyantegenke ngo turirimba indirimbo ngo turinda abandi iyo terime muzoyireke cyakore no ntayo mufite muza muvuga ngo turirimbira Imana nuko gusa iyo kurinda abandi mwaraganye se niba tazuragira gute tuba turirimba indirimbo yo kuririmbira Imana pana indirimbo yo kurinda abandi ese no ino naho baza babizungumuza ngo baririmba indirimbo yo kurinda abandi no icyakane nukogeza kwamamaza Yesu Kristo haleluya uzuririmba atari ukwiyogeza ririmba ushaka kogeza uwaguhaye kuririmba hari umuririmbyi wavuze ngo nzaje ndirimba mfite umunezero ngo mfite impamvu ibintera ngo kuko umutima wanje nawuhaye Yesu ngo kandi ntangabire irutiyo uzuririmba uhaye urabagirana wogeza Kristo Yesu Bwana sifiwe Bwana sifiwe ikindi sukwamamaza gusa ngo igihe wawiririmba ndaza kubivuga ukarabagirana abantu ntibakubone bakabona Kristo muri wowe nuririmba ukabyina cyane Bwana sifiwe Yesu nzananga abantu baririmba bakabyina be nubwo uko bogira kose sifi gusa ko bagukora bahaye bavuga Yesu Kristo nibyo nta bindi naho intege nke z'abantu bene ababasa n'abazahumiriza batokoye ntiwo bishinga ibyo ntibizoshoboka tugomba kuza duhimbaza Imana kuko Bibiliya ivuga ngo Bwana sifiwe ngo dukundishe Uwiteka Imana yacu umutima wacu wose ubwenge bwacu bwose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose haleluya haleluya eka nihute umwanya utaza kugenda irya nyuma turariretse reka twihute tuje kurya kabiri hari ijambo ryitwa ngo ni hiluwi muzamumva abantu bakunda kuvuga luwe sawa bivuga hiluwi ni terme z'igiheburayizo hiluwi rivuga kwishimira umusaruro w'ibyiza wamenye byo muri Kristo Yesu kuko Paul aravuze ngo muzamunguka kumenya iyo rero wishimye wungutse ukunguka kumenya ukagira ibintu wunguka byiza ukabona umusaruro wagize muri Kristo Yesu wo gutera intambwe tuva mu bwiza tuja mu bundi ukwiriye gukoresha hiluwi haleluya hakabirindi jambo ryitwa ngo ni helilaha bivuga kuririmba indirimbo yumvikana muzorebe inanga izivuga indirimbo abantu bose bakayumva yarangiza kwibwira abantu ko ariyo bagiye kuririmba nabo bakayivuga mu buryo bwumvikana Bwana sifiwe Bwana sifiwe reka tubigerageze ibangugena tumeona Mwokozi walimona na roho walitenda mambo yote ngani mwiririmbeje sauti yagize shida walitenda mambo yote kwa ushirika walitenda mambo yote mitume wake Mwokozi walipojazwa na Roho walitenda mambo yote kwa ushirika walitenda mambo yote kwa ushirika walitenda mambo yote kwa ushirika imumvega ishiza cyo kuririmba inanga yatanga ijwi ritime Bwana sifiwe Dawidi yagiraga inanga y'imirya 10 za gititi za mutirabene inumisheshese y'abakure na za shingalote n'amarebe zari ritime zari njana ziranditse muri zaburi ntabwo ari commentaire ahantu uzozubona amarebe shingalote ni ritime
n'inanga baririmbaga bahimbaza Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakabirindi jambo rivuga ngo ni Shabbat. Shabbat bivuga gutera hejuru. Ukaririmba ugatera hejuru. Abantu ijwi rikagera kure, utera hejuru kandi uririmba. Biblia, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Iyo turirimba tugomba gutera hejuru. Ijwi ryacu rikumvikana rifite intege imwe gusa kugira ngo Kristo yumvikane no mu miririmbire yacu. Icya gatanu cyitwa yadaha. Yadaha naco ni igiheburayo. Nukwishimira ibitangaza Imana yagukoreye, kuko tubaho Imana idukorera ibitangaza buri munsi. Tukavugira ngo gutura muri uyu mugi namayeri n'imbabazi z'Imana. Bwana asifiwe. Hari igihe abantu bazamagira ngo bazi ngo amatirimbukanya ntayo. Kunyuzeho ndavuga ngo baho. Turiho kubera Imana, kubera Imana. Bwana asifiwe. Hakabirindi jambo rivuga toudaha. Toudaha bivuga kuzamura amaboko. Muzamu yazamura niko kwiza. Kurya abantu bazagira amaboko ariko Imana izinezerwa abantu. Ariko umuntu uzuririmba ameze nka gutya, kurya na amafuti maremare. Ugomba kuzuririmbira Imana uzamuye amaboko. Bwana asifiwe. Muzi Mose aha yarwana n'abameleki. Timuzi ko yagiye ku musozi akazarambura amaboko. Haleluya. Haleluya. Hari irindi jambo ry'igitangaza ryitwa ngo ni baraka. Baraka ni igiheburayo bivuga gukubita ifukamiro hasi. Kurya abantu baza bagira kose biranditse muri Bibiliya. Biranditse. Cyakagira umuntu uzoza ukritika biriya bintu rwose pe. Bo abo bikora nyine bafite ayandi mahimba simbizi, ariko abuzuye umwuka wera kubera Yesu Kristo baza bakubita ibifukamiro hasi bakaramya Imana. Hakabirindi jambo rya munani rivuga ngo ni zamaro. Zamaro, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rivuga gushima Imana cyangwa se kuririmbira Imana uyiramya, kuko kuramya no guhimbaza biratandukanye. Kuramya ni ukuvuga ubwiza bw'Imana, icubahiro cy'Imana. Bwana asifiwe. Imiterere y'Imana, iyo ni pwe ya mbere yo kuramya. Ikindi nanone kuramya ni acte yose ukora mu buzima bwawe uburamisha. Kubana n'abandi neza ni ukuramya. Bwana asifiwe. Kugira ibikorwa ukorera abandi ni ukuramya. No kugira amahoro mu muryango wawe ni ukuramya. Abantu bazagira ngo kuramya ni ugusirimuka no kwishijisho rimwe. Ariko ni uguhumirwa. Bwana asifiwe. Ariko ni ugutangara. Abantu bazama umuntu akamaza ngo yasirimutse ngo baririmbe indirimbo akazama ishijisho rimwe ngo ni umusirimu. Oya, oya. Kuriya siko kuramya. Kuramya gase ukuririmba witonze cyangwa wihuse. Ni acte yose ukora mu buzima bwawe ku bwa Yesu Kristo. Niko kuramya, niko kuramya. Naho guhimbaza Imana ni ukuvuga ibikorwa, imirimo y'Imana guhera mu irema no mu gucungurwa. None ukavuga ngo ndagushimira Imana ko wancunguye. Ugahimbaza Imana kubera ibyo yagize gute yagukoreye. Haleluya. Reka nihute mvuga umwami Dawidi gatoya. Ariko Dawidi kandi abaririmbyi bamwumve. Abaririmbyi bazi kuririmbira Imana bumve Dawidi. Nkunda Dawidi niwe wazanye programme nziza zo kuramya. Simvuga amateka ye menshi, ariko reka mbabwira ibintu bimuranga. Bibiliya iravuga ngo numwe mu bami bakomeye bakoze ibikomeye muri Israeli. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba nimbura umuririmbyi. Bwana asifiwe. Uzuririmba ariko ukora ibikomeye muri Kristo Yesu. Bitari ukuririmba gusa, bitari ukurepeta gusa. Niba kubona, Bwana asifiwe,
Paulo yaravuze ngo ninyi ni barua ya kusomwa na watu kwa matendo yenu na mwenendo wenu, mukalitii neno na mzae matunda, muwe kielelezo kwa watu wa dunia. Nuko icya kabiri, yakoze imirimo ikomeye mu bwoko bwa Isiraheli. Nimba uri umuramyi mwiza, abantu baza bagusanga mu bikorwa byiza, uhereye mu muryango, uhereye mu bo mubana, uhereye mu itorero, abantu baza bakubona mu mirimo ihesha Imana icubahiro. Apana kuramya Satani uzagera ukagira andi matembezi. Ni igitangaza kuririmba Yesu, ukaririmba amaraso. Saa sita z'ijoro zaba ukagenda ayo masaha utagiye guhimbaza Imana, ufite utundi tubandi muziranye two muri uyu muhana. Biblia iravuga ngo tutawatambua aho ikizazamura indirimbo muri wowe ni Yesu kurimo n'imbuto wera. Cya gatatu, ngo afite uruhare runini mu bisekuruza bya Yesu. Ariko nkunda Dawidi wa, kuko Yesu yitwa mwene nde. Ni nayo mpamvu wa munsi duhimanishwe twese. Haleluya. Nayo mpamvu wa munsi Bartimayo, ariko Yesu yaramukunze. Wa munsi Bartimayo avuga ngo mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Yesu ngo arahagarara ati ndatangaye, aho umuhungu w'impumyi ahishurirwa Kristo kuruta abatambyi b'abanebwe b'abanyedini n'abandisi n'abazerote n'abasadukayo n'abasiniyene n'abandi ari amashaka yose. Ntibahishurirwe Yesu impumyi, ikavuga ngo mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Bwana sifiwe. Yesu, reka mvuge iryo jambo duhimanishwe twese. Afite ibisekuruza binini. Mu bisekuruza by'umwami Yesu, umusome neza. Yesu ngo arahagarara aravuga ngo nimuhamagare. Ubwo yahishuriwe ijambo abahanuzi bahanuye ko nzitwa mwene Dawidi, ndi Yesu Kristo, mumubwiraze. Aramubwira ngo Bartoma, urashaka iki ko wamvuze neza? Niko ushaka? Ntabwo ndashaka guhumuka. Okay, genda urahumuse. Buriya kwizera ntikugira filozofi, ntikugira za etike na za logique z'intege nke. Urashaka iki? Okay, ndashaka guhumuka. Akaraganira na Yesu. Okay, genda urahumuse. Muzi Bartoma ibintu byamubayeho. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hari ibintu bitanu yabonye biza binezeza. Icyambere yamaze guhumuka gutya abona Yesu. Tumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera, kandi ni ugusohoza byose. Yihanganiye isoni z'umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ngo ntiyita ku isoni zawo, ngo muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye buto. Icya kabiri ngo aribona ubwe, ntiyariyiziga, kuriya ntiyarazi n'ibiduragira, ntiyarazi ukuntu nyine ameze. Haravuga atari ko none ugutangara, ukuntu ukumeze neza. Iyo Yesu yakugezemo uzuba mwiza. Icya gatatu, ngo abone intumwa za Yesu zazimubuza kuja kugera kuri Yesu. Bari bamwimiriye, bari ibihumbi. Intumwa za Yesu baramwimira, ataba nibo baza bambuza. Icya kane yabonye, ngo yabonye ababyeyi be. Uzi kuko uzara ntubona ababyeyi, ikindi ngo yabonye igihugu. Niko umwanditsi umwe yavuze. Bartimayo kubera ki? Kubera Yesu ko yavuze ngo Yesu ni mwene Dawidi. Icya kane kuri Dawidi, yarameze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Mwabaririmbyi mwe muri uyu mugoroba, sinzi impamvu iri jambo ryaje. Mwabaririmbyi muza muririmba mumeze nk'uko Yesu ashaka. Nusohoka muri uyu muhana, kandi nabonye ari umuhana nyine ufite intuza, ni umuhana kabisa. Nusohoka muri uyu muhana, Bwana sifiwe. Hallelujah. Abantu bazavuga ngo uriya muririmbyi ibyo ari byo byose, iyo ahagaze kuri aretari no mu muryango niko ateye, no gutembera muri uyu muhana ntazagenda ari amasaha yakantu kakishima.
muzi umuntu wazanye gutabanyika ku isi n'akana kamwe ko kwa Yakobo kari kigize akanyamugi karatembera ngo kasirimuse bagafata ku ngufu abagabo b'abanebwe batazi iby'agakiza ntimuzaye makuru mwebwe ngo kari kagiye mu makarti nuja kuririmba uzuririmba umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka tukazaguka kurema ngo bakura kuririmba uriya mukobwa cyangwa uriya muhungu aba umuntu akarimbira Imana yamaraka akiyakira ibihuru n'uguhumirwa gute hano hari ibihuru bazabiyakira nk'ibitungo ni izihe mpamvu Esko turi kumwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Dawidi ngo numwe mu baririmbyi bari bafite inararibonye n'abacuranzi b'igitangaza kuko we yageze aririmba yacuranga gutya indwara zigakira turabasengera muri uyu mugoroba ijuru ribagire neza muzamuririmba neza abantu baza baririmba Yesu bakarimba amaraso bakavuga umucunguzi kandi ko muririmba indirimbo nziza Imana ibaha umugisha ariko indirimbo zijane rero n'imyitwarire n'ubukristo Bwana sifiwe ikindi Dawidi ngo ni umugabo wari intwari mu ntambara wageze urwana urugamba ariko akarurwana mu izina ry'Imana tishire hejuru akarurwana mu izina ry'Imana Bwana sifiwe Bwana sifiwe reka mvuge ku ndirimbo nihute indirimbo iyo turirimba tuba dukora iki tuba twamamaza ubutumwa bwa Yesu iyo turirimba indirimbo no kuvuga ubutumwa bwa Yesu ikindi mu ndirimbo harimo inama nziza zubaka imitima ya benshi mu ndirimbo habamo inama iyo bahaye baririmba indirimbo nziza wumva inama muri zo kandi turarangiza tubipratike hano ikindi mu ndirimbo harimo imbaraga zikiza indwara harimo imbaraga zigitangaza mu ndirimbo iyo bahaye turirimbira Imana ikindi cy'igitangaza harimo nanone amashimwe y'Imana muri izi ndirimbo reka mbabwire ukuntu Imana izayishimira indirimbo mu bihe bibiri Imana yishimira kuririmba mu bihe bibiri Bwana sifiwe mbere y'igikorwa cy'Imana na nyuma y'igikorwa cy'Imana nibyo bihe bibiri turirimbira mu Imana mubyumve neza nuko niko bimeze kandi ngiye kubaheza ibyanditswe hano uko ndabona mufite umugisha wo gusoma ibyanditswe Bwana sifiwe reka duhere nyuma y'igikorwa cy'Imana Imana irangije gukora igikorwa izishaka ngo nyuma y'icyo gikorwa abaririmbyi bahaguruke baririmbe reka mbibarangire mu byanditswe Yobu 38 umurongo wa 6 tukaza ku murongo wa 8 Imana yabajije Yobu ngo Yobu igihe nashingaga ibuye rikomeza isi ngo inyenyeri n'abana b'Imana bakarangura ijwi baririmba wari uri he ariko mwabaririmbyi mwe muzi ko korali yabayeho isitararemwa n'ugutangara kandi muzi ko mu ijuru nta itaje rizobaho ntavuga butumwa nta kefo karuguru mufite isi ikomeye muza muririmba Bwana sifiwe kuko mu ijuru igikorwa kizabayo gusana kimwe nico kuririmbira Imana haleluya ibyo ni mbere ni nyuma y'igikorwa icya kabiri n'abacamanzi igice cya 5 umurongo wa mbere kweza ku murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo Debora amaze kurwana urugamba Imana imukoreye igitangaza nyuma y'icyo gikorwa Debora ngo aririmba indirimbo yo kunesha Yesu yanesheje urupfu na kuzimu Bwana sifiwe atsinda icyaha burundu arangiza imirimo yose yo kuducungura icyo dusabwa ni ukuririmba indirimbo y'ubutsinzi nitatangaza ushindi wa Bwana Yesu haleluya gatatu mu gitabo cya Kuva 15 umurongo wa mbere kweza ku murongo wa 22 umunsi abayisiraheli Imana ibakorera igitangaza bambutse Shamu
abanyegiputa ngo babakurikiye babonye inyanja ikoze igitangaza ngo baririmba indirimbo yo gushima Imana. Bwana asifiwe ko Imana yabambukije Shamu kandi ikanesha umwanzi wabo. Niko Bibiliya ivuga. Samweli wa mbere 18. Umunsi Dawidi anesha Goliyati. Ko ndihuta. Nyuma y'icyo gikorwa habayeho indirimbo y'abagore. N'abagore baririmbye. N'abagore baririmbye indirimbo, bararirimba indirimbo yumvikana mu gihugu. Ko ndihuta. 5. Esaya 6:1 kuza ku 7. Umunsi Esaya akizwa abona Imana. Reka mbabwire. Abantu bazakunda kuvuga ngo Uziya wawe akwiriye gupfa. Se bazabivugira iki biriya bintu? Ngo akwiriye gupfa nawe ugakizwa. Oye. Akwiriye gupfa. Zose ni ibiki muhaye muvuga. Esaya umwaka umwamapfa. Singombwa ngo abantu bapfe ngo niho uzokizwa. Iyo ni tafsiri tarukuri. Esaya yabonye ibintu bine. Yabonye Imana, abona intebe yayo, abona ubwiza bwayo. 2, aribona ubwe, arimenya. Kundi ijambo. Kurya hari abantu batazabimenya. Uza usanga umuntu gusa yareba abandi, wagiye wireba, wowe uroroshe se, uza wireba. Usanga ngo banaka bagize gutekera tondagura imiryango y'abandi n'ibiki nabiki byose iyo hirya banza wireba. Yesu yaravuze ngo ni gutuzureba agatosi kari mu jisho rya mugenzi wawe muryawe harambaraye iki umugogo. Aravuga ngo mbonye ishano nje umwana w'umuntu w'iminwa yanduye kubona Imana. Kwimenya n'urufunguzo rw'ubuzima, kwimenya kuza kugukura mu rwego kugushira mu rundi, kwimenya kuza kuguha icyerekezo. Nkunda iryo jambo ryo kwimenya. Mwaba Kristo mwe uza wimenya intege nke zawe. Paulo yaravuze ngo iyo menye ko intege nke zanje zihari ngo mbazi ko imbaraga z'Imana ariho zigiye kuzurira. Niko bimeze. Dawidi yakoze icyaha gikomeye, amenya ko yagikoze. Ubundi kwihana nukuzinukwa ibyo wabagamo, nuguhindura icyerekezo, nukubireka. Dimana shubara twese. Bwana asifiwe. Cya gatatu yabonye ubwoko bwabo. Avuga ati Mana ntuma muri buriya bwoko nje kubabwira ubutumwa. Icya kane yabonye ni igihugu. Ubundi umukristo bizakwiriye kubona. Bona Imana, banza umenye intege zawe, bona bene wayo. Ubarebye kandi ukabasengera. Icya kane urebe igihugu kandi ugikunde. Bwana asifiwe. Nyuma yo gukizwa kwa Esaya ngo humvikana igitangaza cy'indirimbo. Ngo mu ijuru baririmba kubwo Esaya yakishijwe. That were. Aho ngo baririmbye gute? Aho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Reka twihute. Aho ni nyuma y'igikorwa. Reka tuvuge mbere y'igikorwa. Imana ishaka ngo turirimbe ni mariko y'igikorwa. Uzuririmba Imana izimanuka mu ndirimbo ariko zihimbaza Kristo. Reka tubahe ibyanditswe. Ingoma za mbere 20:22. Yehoshafati atewe n'abami bamugoye. Bibiliya iravuga ngo bageze ku rugamba Imana iramubwira ngo abasirikare basubira inyuma, hanyuma abaririmbyi baje imbere. Mwabaririmbyi mwokagira Imana uko mwokumva inyeganyega ry'imonde mukaje imbere kuririmba kugira ngo ibyo bintu birangire. Abantu ndibo kwiruka bakazasa n'abameza amababa ngahe tuganire. Abaririmbyi ngo baje imbere batangira guhimbaza Imana. Muzamuhimbaza imisozi riduke mu izina rya Yesu. Muzamuhimbaza Imana imisozi riduke. 2 Samweli wa 2 16:14. Sawuli yari yaragize ishida z'ubugonjwa, indwara y'igicuri. Niwe wazanye indwara y'igicuri ku isi. Sawuli kandi yagiragira hombi. Sawuli akwari igihumbi umunsi ngo araremba akamayitura hasi mu buryo nyine butagize.
atumira Dawidi araza. Dawidi ngo ashika aracuranga ngo araririmba, igicure kigira gute kirahunga kubera ko hayaririmba. Ese mwabaririmbyi turi mu kuririmbira Yesu indwara zigahunga, ngahe tuwongeye ni gute biri mu kugenda? Muri mu kuririmba indwara zigahunga, ngahe tuvuge iwe yageze aririmba yacuranga gutyo, Sawuli ubwo bugonjwa bukahita bumuvamwo, ariko akagira umutima mubi. Umunsi umwe yarahembutse gutya, avuga ati akakana kaza gacuranga gutya, akakana gacuranga ngakira, aho ndi kazoja kuzana ishida zo kunkura ku butawala. Uko agahwera gutya afite 10 ruhande, ariko abagizi ba nabi sinzi ukuntu baza bamera. Umuntu azarwarana icumu kwabazimu, umuntu yorwarana icumu ntiyogira ngo arware we arembe mu mahoro, ariko kurwarana umukuki ngo yishure akize ngo arawumutera. Kuko 10 turyofata Dawidi rigomba gufata igikuta, Dawidi agakomeza guhimbaza Imana. Duhe Imana ishobora twese. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ibyakozwe n'intumwa 25 murongo wa 27. Uzasome wumve Pawulo ngo mu gicuku Pawulo na Sila ngo bagira gute, ngo bararirimba barasenga ngo izindi mbohe zirabumva. Reka mabwira operation yakozwe muri iryo joro, ngiye gusoza ndi hafi. Icyambere cyakozwe nuko gereza yanyeganyeze, iryo jambo ndarikunda. Iyi nzu yanyeganyeze kuri iba yaguye, imbaraga z'indirimbo zinyeganyeze ibohero. Kabiri, inzugi zirakinguka, indirimbo zibi ifunguzo zo gukingura ziriya nzugi zirimo imigambi mibi. Gatatu, ngo iminyururu yari ibariho, ariko murumva imbaraga z'indirimbo. Kane, ngo izindi mbohe zirabumva. Umurinzi ngo aje kwiyahura, uliamula lizalo zaiteo anamuwira utaite uijulole kotulihanwe. Bwana sifiwe. Anawawila wanamwituyo nigile kuti ndonge kukila kushagira zene hali ndemi akula wanamuwile yemele Mungu yo Mungu wahigula taliwa bibite kandili nawe Mungu kule bimashuhiro. Haleluya. Muri iyo ndirimbo Paulo sema yari ngo agiye kwiyahu, na wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami, sitaogopa. Katika malisho ya majani mabichi Bwana unilaza, sitaogopa. Hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote. Baramubwira ngo ni wewe wari udufunze, kandi ngo yari yabakubise bikomeye. Ngo ntiwigerera nabi. Umva baramye uko bazabagira, tibaza baripiza kisasi, tibaza bitura abandi nabi babagiriye. Umva abaramyi beza, abaririmbyi beza, tibaza bagenda bavuga abandi nabi. No. Baza iyo baririmbye bakanabwira, baza basabira imbabazi, baramubwira ngo izere umwami urakira nawe mu rugo rwawe, ngo yizere abajana mu rugo, niwe waza ubomora ibisebe yakijijwe. Muri ico gishuku baramubatiza kwiritima, bahita bamubatiza, kandi bamubatizanya ni famille. Niwe muntu wabatijwe mu gishuku wa mbere, uriya muntu mu gishuku kubera imbaraga z'indirimbo. Dore iby'Imana izireba iyo uhawe uririmba. Hanyuma soza Imana ireba uko uyizeye
nuririmba utizeye Yesu tuzabuhawe uririmba. Uko niko kuri. Banza wizere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nurangiza uririmbe. Izere kwizera niko kuza kutwinjiza mu isano yacu na Kristo. Kwizera niko kuduhesha ubugingo buhoraho. Kwizera niko kuduhesha kubabarirwa. Zuririmba wizeye. Icya kabiri, Imana izireba urwego ugezemo rwo kwikunda. Nimba uririmba ari ukugira ngo abantu bakurebe, cyangwa nimba uririmba kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Imana ikazireba urukundo uyikunda. Nyabuna tuba turirimbira Imana tuyikunda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Icya gatatu, uzuririmba kubw'icubahiro cy'Imana. Uzi ko hari abantu bashobora kuririmba gusa uko baguze imyenda myiza ihenze, akamaza agasaya amabyina gutya bene uku kubera ko yaguze ibintu bihenze. Tegenke gusa. Ririmba kwa utukufu wa Mungu. Biblia iravuga ngo nusome Ibyahishuwe 5:9 ngo cya gitabo kimaze kubumburwa, ijwi marayika abwiye Yohana ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ngo ahawe kunesha, ngo ahoranesha kugira ngo abumbure kiriya gitabo, ngo yumve indirimbo iririmbwa, ngo ni wowe ukwiriye ishimwe, icubahiro, guhimbazwa, ubwenge, kuramwa, ni wowe gusa ubikwiriye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ikindi, Imana izireba imbuto wera. Izireba imbuto wera. Mwaba Kristo mwe abaririmbyi baraha muri uyu mugoroba muzamwera imbuto nziza. Urukundo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, itabiya nziza. Iyo wagize ibyo bintu ubaye werekana imiterere y'Imana muri wowe, abantu baza bakubona mu imbuto nziza. Ariko nuzuva kuririmba uzamuhindura ingendo ngo wasirimutse, oya uzugenda nk'umwana w'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Icya gatanu ni ubuhamya. Ngo icyatumye abakera baguhamwa neza ngo nuko bari bagize gute, nuko bari bagufite. Ureke baza baguhamya neza n'ukuri. Wowe ukagira Imana we, wa mwana uri hano, wa muririmbyi we, n'abandi basaza bari hano, ko turavuga baririmbyi ariko si igitangaza n'abasaza kugira itabiya n'abakecuru. Ariko ni igitangaza ko umukecuru w'umubandi uzose Imana izarinda. Ariko reka mbabwire, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ubuhamya bwiza. Muzamugira ubuhamya bwiza. Muzamugira ubuhamya bwiza mu miryango, tugira ubuhamya bwiza mu itorero, tugira ubuhamya bwiza muri uyu muhana, ugira ubuhamya bwiza haryo uzukora. Uzugira ubuhamya bwiza bavuga ngo uriya mwana agira ushuhuda nziza. Batoye Stefano kubera ubuhamya bwiza. Bwana asifiwe. Icya gatandatu ni imirimo myiza. Muzamukora imirimo myiza. Abantu iyo baririmba Imana bizera Yesu bagira imirimo. Reka mbabwire muri uyu mugoroba nsoza, imirimo tizojana abantu mu ijuru, ariko izikurikira bagiyeyo. Ntiyogenda sansinike. Ibyo mubijuwe mubigumane muri uyu mugoroba. Imirimo ntiyojana abantu mu ijuru. Oya. Tuzoja mu ijuru kubera kwizera Yesu. Ikizi kora gusa iyo ufite voyage y'ijuru izigukurikira. Ntiyogenda sansinike kandi ntiwotandukanaga nayo ngwisigarane n'abanebwe se. Oya. Zijana na nyirayo. Ibyahishuwe 14:3 haravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Ngo umwuka nawe arabyemeza ngo ye baruhuka imihate ya ngo kuko imirimo ijanye nabo ni igihumbi. Ukundi zikurikira abakiranutsi ba nyirayo izaba igenda hafi yabo, ntibaza basigana nayo. Muzamukora imirimo myiza. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Nuririmba, ririmba warapfuye kuzaha. Muzamureka dupfe kuzaha. Muri uyu mugoroba basaza gatsuba twerekwa
nuririmba tukaza uririmba Yesu ku rurimi utamugira mu mutima, banza umushire mu mutima abone kuza ku rurimi. Kurya abantu benshi bari mu guhumirwa bagashaka gutura Yesu atazaregama. Yesu aba mu mutima ntaba ku rurimi, banza umutuze mu mutima. Hari umuririmbi wavuze ngo ngwinube mu mutima wanje umbemo ndabikwemereye. Iyo ari mu mutima ya uganje yabonye intebe nico gihe uzumuvuga ku rurimi. None abana Adamu ko baracurika ibintu bari mu kumuraza ku rurimi kandi azarara mu mutima. Ngwinube mu mutima wanje umbemo ndabikwemereye. Winutahe mu mutima wibonere mwaho wawe, wibonere mwaho kubae. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nuririmba uririmbe mu mwuka, abantu baza bakubona uri mu mwuka. Nukuri kwijuru abantu baza bakubona uri mu mwuka, uha uririmba nyine mu mwuka. Ngiye gusoza. Nuririmba ukoresha ubwenge. Ndashoje. Nuririmba ukoresha ubwenge. Soma Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 16. Paulo yaravuze ngo nzagira nte. Korinto harakajagari kenshi kikarama abantu bageza bakorogana no kwigaburo ryera, ndetse byagezaho n'itoro rigira ikibazo kuri Vianney. Zari bifite ibibazo birebire cyane. Ariko umuntu yagira impano yagira gutya agashaka ngo yisumbukuruze asumba abandi bantu, agashaka kuzana kajagari mu itorero. Bwana sifiwe. Arababwira ngo uhasoma ngo none nzagira nte, ngo zaririmbisha umwuka ariko ndirimbishe n'ubwenge, nzasengesha umwuka ariko nsengeshe n'ubwenge. Ngo utabikoze gutyo uri mu ruhande rw'injiji ntashobora kumenya ibyo. Nuzoza uririmba mu bwenge. Niba kubwira ngo rekebisha ureke ubwenge bukugarure niko kwiza. Kuko nubundi gipfu ntishoririmba ntakiri kigira, harasabwa ubwenge ngo ari bwo buririmba. Kansoze mbabwira aya magambo ngo Bwana sifiwe. Umunsi umwe tuzaririmba mu ijuru indirimbo z'abahiriwe. Indirimbo zigira akamaro ko gukiza abanyabyaha, indirimbo zigira akamaro mu itorero iyo abantu baye baziririmba baza bakura mu mwuka. Bibiliya yavuze ngo nzaririmba iteka imbabazi z'Imana. Mu Efeso havuze ngo mubwirane zaburi, ngo n'indirimbo z'ibihimbano z'umwuka, ngo muririmba, ngo mushimu umwami Imana, ngo kubwa Yesu Kristo. Ririmba Yesu ahabwa icubahiro. Hallelujah. Muhaguruke abasore tubasengere. Abasore muhaguruke. Ngiye kubasengera. Mana ishimwe ko nataramanye namwe. Bwana sifiwe. Mana yo mu ijuru bagire neza. Mana yo mu ijuru, ariko tureke guhaguruka kawaida. Umuntu wumva muri izi nyigisho hari intambwe akwiye gutera muri bimwe atambuke hano. Ari utambuka gusa. Abandi umuntu wumva rwose hari ikintu akwiriye guhabwa muri